Ebyashabwa uri mujwekero wa mukuru w'ihanga Robert Kanusu uri muwezi wa RCC wambara City South. Kanusu yagumiza miyasha bebembeza bucuru kukwataho okwekora mu murimo bakatendeka abanyamahurire okubashemeye kubanu betwaza. What are the media ethics? What are the principles of journalism? Omunamawulire dembelye ne guarantees zali nazo zikomawa. Katulwalero nwe bubuzi bwe twarabye nti omwana olufune simu smartphone kula kadroni ngagamba nange nafuse munamawulire kubanga manyo kubikozesa. Thank NRM government okupromoting ebya ICT ne AI abantu bingi basobola okukola naye okubikola waliwo amateeka agabifuga. Abanyamakuru barukuzizoberi eri obugabe bwabo Kanusu yabahigaho okumanya emico y'amakuru nanokubashemerera ku bantu betwaza. Era singa nze mbadde n'obuyinza nga Honorable Minister Chris Baryomunsi abanamawulire bonna mu Uganda nandi batutte ku training gye bayita peace building. Buvunaanyizibwa bwo ki bwolina ku kuzimba okuleeta emirembe n'okutebenkeza ensi kubanga kati olwaliro kyekikulu. Media is influencing a lot of actions all over the world. Olutalo luli muri Ukraine, olutalo luli e Gaza, olutalo luli e Congo, na zino entalo endala intermittent conflicts. Abasinze okuzikumamu omuliro banamawulire. Kato Isaac yagira ngo abanyamakuru bino obugabe kandi bino kurinda obugabe bwabo nk'abanyamakuru. Tunda kongera kushaba government nana abebitongore ebikurinda abona kirecha polisi nicha ya Uganda ya UPDF ukongera munonga kuteka esiro mu kuma obugabe bwabo bitu kitari icyo kuburi batari. Oguyeyongera yashobora amateka agakwasira abanyamakuru. Bine nana amateka gari kugamba Press and Journalism Act. Naryo niteka naryo eri kugamba mahurire uko gakutebekanisiba no kugaruka. Turiyakira Fred Kabango urchairman w'entebe yo kubanza abwa Bomasel Omulimbara yajumere bihe birukorwa government kandi yashaba government hokora umurimo gwayo etatahirira umurimo gw'abanyamakuru. Nshaba government nebitongore bya government yibyo kwerinde bikwato mureke abanyamakuru bakorogwa konkana bamwe mukoro gwabo kandi batarenga. Abanyamakuru bino mwoga ogwo kurebeka ngo amakuru rumwe faida abantu bari kurunda amahurire bakuga balanced news ushanga ikibeki ya leta n'icumugishacho ya leta bita abantu baweyinga. World Press Freedom Day nizoba herba kujaguza buri mwaka ahabwo bugabe bw'abanyamakuru. Gashakwa Susan ari no mukisa ahabwa Tayari West. Bananga abamawulire bagobedwa abamawulire batulete emisinde